Kardom, Nilimonjerong Pipi, Piniberta, Arjuponikta. लाखाक्रे ट्रॉक्सी सोचेंग ठंडा कॉन्स्टिट्यूएंसी के पारलो बालीजुरी पार्को पहाड़ फॉरेस्ट रेंज के पारलो लांखांग फॉरेस्ट सब बीट अलोंग काचे पाहेम फुपन बीट इंचार्ज मती बीट ऑफिसर डॉन बोरा मेना आसाई काचे क्लेम क्लेडेट आजक पुआन आरलोंग कांगहु जेंग तोय जेंग निसितामी केनेप कतार लिबदुन आसाई क्लेमपन पेडेटलो बांगसो आरलोंग कांगहुपन अलोंग केनेप कतार लिबदुन काविडेट पेन पेनांग आन कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल आखियादात तामी काना हकदुन आसन नांग मानलो Jasimet bangso arlong kang hupon asai along komat si Jasimet kana hokpon kethe tan kedolo. Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atum Jasimet, CEM Dr. Tuliram Rong hanglapen Karbi Anglong Forest Department atum Chini Loma. Jong si Chini ne pulotangte thanpa Chini ekpo CEM Dr. Tuliram Rong hanglapen Karbi Anglong Forest Department aphan. Bangso arlong kang hupon along kana hokdun lage Karbi Anglong Autonomous Council Kachari atum si kana hokdun lo lake chini pon pemelo lapen thek prong lo athe tipi lapen chalanjong si avi pinta papon long pute Karbi Anglong Autonomous Council atum revenue along dun jilangma lake charjume me chenam athe bangso along kwari along konat kopi koson aron pensi bangso arlong tipi chalan ave det pentami bid alam the officer don bora kelang dun de detlo lapen bangso alam langkhang forest bid officer don bora lason laben si mate illegal akam loksi ke claim ke dam lok pute pi ahawar arat mate Karbi Anglong Autonomous Council atum pi puji Bangso along ke chok cheki bid officer don bora henlopu birta along than pachini pondet aphisitami langkhang forest sabit under arlong kang hupon padam ponjilangma lapen isi ningduk alam thelake bangso arlong kwari along tipi chalanjong si dopet puasonte Karbi Anglong Autonomous Council along ale longponpo la haihui atanga revenue sita longponpo sita nondak langkhang forest sabit under incharge mate langkhang forest sabit along bid officer kachoma thapon ke mena ale aphansi council pensi tipi chalan tame pangthan pon pedet si tangka pupu pen tipi chalan avedet tame papon bomsi tangka choendun bomlo Buni, kok TV jalan deh kasu? TV jalan forest joma. Hah? Forest joma. Forest office joma ase. Martu itia full ase ne nai? Full ase. Full ase. Itia TV jalan nai apna ta? Eto mane ekdin to mane ase je eto mane joma rakhise ekdin tanibo pare. Na aji to aji ratipo joma dise. Ratipo? Ha. Ratipo diye dise mane eto logote anibo lage. Na ahote ami joma di. Eneka system pai niki ya? Je TV jalan na thakileo marlut koribo pai niki? Karbi Anglong Autonomous Council nominated MSC Aparman Bang Pliatum Pini Semeke Dengpon. Karbi Anglong Autonomous Council Auditorium Hall, New Secretariat Building along Pini Akimi Kangwai nominated MSC Bang Pliatum CEM Dr. Tuliram Ronghang Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Chairman Raju Tisotum Athengnu, Dr. Mongwe Rongpi, Mukut Mohanto, Krishna Bahadur Bhatarai Chetri, Pheng Piga Rengma Atum, Keklem ke Damji Aphan Pini Seme Dengpon Tanglo. আমি কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰঙাহাং ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত কাৰ্বি আংলংখনৰ আৰু অধিক আগুৱাই নিয়াৰ স্বাৰ্থত অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ আশীৰ্বাদ পুষ্টত আমি চাৰিওজনে আমাক তেখেতসকলে আৰু দলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ দলে আমাক এই সুবিধাকণ দিছে আৰু মই আৰু আমাৰ কলিগছ আমি চাৰিওজনে আমি আহি থকা দিনত কি ধৰণে সু চিন্তাৰে আৰু সু পৰিৱেশৰ মাজত কাৰ্বি আংলংখনত মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি ধৰণে কাৰ্বি আংলংখন আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে আমাৰ মাননীয় মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়াৰ যি সপোন কাৰ্বি আংলংখনক অসমৰ ভিতৰত তথা ভাৰতৰ আৰু বিশ্বৰ এখন উচ্চ শিখৰত স্থান দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যি মনোকামনা তাক পূৰ্ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাৰিওজনে মিলি অশেষ চেষ্টা কৰিম বুলি আমি আজি শপত গ্ৰহণ কৰিছোঁ Lakhain Koratok Dwarbagori constituency ke parlo sorkari gaw bura Dorsing Hanse Arong along Idon Ahemepi MSC Richard Tok Biaphan Kirap Kachohang Pherangke Karjua Hot Karlitang Tingku Terang Achor Kajek Hanse Pinang Kache Thandun ke Nili ke Pahemepi ke Ningkan Kre Hini An Plengtanglo Nilitum non ke dobom ke Nili Sopi Pen Bang Hini Vetlo Nilitum Barla Apollo Pulotangte Hemta Doa Thayave Arvili Atiti Phole Hai Huisi Dukrai Titilo Lapen nili phanke majokta nanglang bangavelo nili nuwetlo kaike ani omke choji aphan hajira kachongdat pensi chepang reng nanglo
lapen hemepi atangka puta longdunde lapen orunodoy atangka kilong chengkip phokep lapen aphi pharo isi lapen non kelong ke suri batai ke thoman longdunlo la sinili hin pen ka choningri ke nilining ka chet hinai lapen dwar bagori ara daphan ke dukke lak aphan ke rapnai abang phu msc richard tok bia phan choningri lo niliphan nangjin sora phelang ka chinam je aphan nangrap bek thapusi choningri pon dwar bagori pen dorsing tokbi Karbi Anglong news kaje kan sepi tang te nali pa he me pi ke ning kan an bak do po ko an lo ning kan kre hini ning kan kre tang te nali pa he me pi pu ke political leader tong ka do tang chini lo tang te nali uruna doi long no lo ma uruna doi ke long he long do nig lo mo ni li lang chitha nig lo nona चौधु के लोंग दाम के हजार सीधी हजार क्रिपली पोले है के सुरी सीवी वा निकलो तांते नी नाली हेम के दो थाय वे पिन नाली फान हेम नंग पिलो मानते nang pig ela anbel lang la ke aprang dam ke tanga hem lo matila nona phi nang pipe pinang paka hem punoi bang ko an le ki ron an tan li long ande ta tang te non nang li hem do thai do ma be avelo la ke lan velo ke arve li mandi le arve tali klab lo nili ke la hem na da belo hem jongsi nang pig thek pote nili ke mix sen po pujale mane aprang prang musuri pene ne ke long do nik bom he sita hem po bang ke nili long le ako chu adhuta kumbor musuri ta nili phanang le lo sita la hem bang ke nili ke nang sor hem bang sikena sor lo mane nili phan ke nang kim pe ba ve nang rang pe ba ve nili hem sor ka vitang de lo ke aprang nili hem sor do kong lo nili la anduk de lo tanon ke choy lang nili hem sor ve de lo ki duk lo nili usomar pen la pu no hok se ta nili chi pon prung dam prung na son se nili choklem lo amasi nili jenten la usomar phan ta nili asa basum nili thek dase ta ame ke thonik lu vetani li ke thek o phan ke thonun ke kalilu se ta non long ka prang hakko kaya son ka lig da nali so mar gen te non ke do bom ke bang ano nali do rap pe non do bom ke non do rap pe ke la ki bi nu vet ke lu ha to ba ni ves he man to lo na to nang le long na homri mai homri re la an ke sung ki do kok mong mong tai na homri re ba ve lu li phan ke Karbi Anglong Autonomous Council pen allotment ki pidang adim an ki tharle etpu lasinon pen thur et nang popusi CM Dr. Tuliram Rong hang pen kedam tang jakhong ni phai trok arni victory rally along pen pachinipon government along le along aronre pen ke do atum an non pen kachepate rek et ji aphan CM Dr. Tuliram Rong hang pachinipon sonsi Assam University Difu campus manja along veterinary college birla along deputy commissioner asahem ke kim ji aphan allotment pi et lopusi CM pen pangdak pon lasila hayadim along ke arnisi ke katharle mate eviction asai dengvek ji apot aronre pen ke do atum aphan non pen cheterek et nang popusi pachinipon kedam tang apora hut hojai kedai langkai jan anong don suri sose angtan pen kewang atum aphan katharle asai klemlu son si Nagaland ahoy kedo khan bosti dodu colony along tami katharle asai klemlu sitami ladak abangke high court along lam hoy kedo lang ajoini patanglong pame milang bonta ke hailote tharle etpo lason thak thak lamding kedai alongta solar power plant kapang niji aphan longle pek pontanglo bang swadim along angtan pen ke bang aron re pen ke do atoma phan tharli et ji pusi Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Rong hang pen than pachinipon non for the Central University dak dopo nang kimpo prajit pen girl hostel doji boy hostel doji auditorium hall doji klasik ladak kan mo bige ek sondan ko ji sida ni Nilton to join parliamentary meeting of Jingmailo. Aku mesti saying can see along the break of many people have that in PG. Sida tak pencerai menji dorong ini. Hoda kena tu bah, apa yang minister si, ani jok samelo. Meeting ini college Manjalongda. Hoda tak pencerai menji dorong ini tu pencerai dokter. Hoda kena tu menji people. Have the people, sit down the care, between college and from Jim and Kimpo.
Bilang DC officer Kimpo 25 crores tender korelo dan non di konsila do DC office ke karjelo terus konsila ke pas sidak doipo hajaka kacira jum dopi lasela tu madan itu karjelo terus konsil pen longe thik pipo lapen hem da kimpo sikada cetere ngan di prakim pen itu akumti sema emisi ka hajai pitu dolo emile ka hajai dolo orang kursi longe thik pipo don longe tu ni ngajar ni thana to ni tum tin kar de lo election ni tum tomte election jeng lo 1678 houses atum lang kaya lo aron re belong le kachera ito pani tum election lo phir repeat kare tum election bhulio jono mito judo koloni khan bosti phir repeat kare to election bhulio jata tang dela case video for this case highway ji that election bhulila jono mito dam minggu kedai aron repen dragong le kachera ito solar pan pan itu ciri suri phok alam le pielo hala jakedo Bangladesh ya pemilih pen purja tu mata dia tu mata praktik pen itu election buri kota kadon mal itu lapet ke bukilia ini sana lo melo hala jaka aram le pen betul tu mata praktik pen election klaim kadon mal itu wajah kelas 1 tinggal dia lo